Naravno da to ne mogu tretirati ni kao kratkoročne ni kao dugoročne ciljeve, nego kao ciljeve vlade Federacije Bosne i Hercegovine i smatram da to treba da bude cilj bilo koje vlasti vlade, a to je borba protiv korupcije i kriminala. Na neki način ja o tome ne želim da govorim u javnosti, ne želim da stvaram bilo kakav pritisak na tužilaštvo, na istražne organe, ali moram reći da sve ono što smo do sad utvrdili da postoje kao po našem mišljenju iskazane nezakonitosti, da smo uputili prema nadležnim institucijama. U ovom trenutku to je naročito izraženo kad su u pitanju autoceste i neki projekti koji su bili na autocestama koji su višestruko više plaćeni, promijenjeni su ugovori, aneksi bez odluka nadležnih organa. A ponavljam, ja ni na koji način ne želim da utičem, to su stvari o kojima treba da odlučuju oni koji su nadležni da rade istražne radnje, da odlučuju postoje li elementi krivičnog djela i da onda na osnovu toga poduzimaju odgovornost. Ono na čemu ćemo mi insistirati, to je da se te stvari okončaju do kraja, da se kaže da li ima elemenata krivičnog djela ili da se kaže da to nema, da skinemo i tu hipoteku s ljudi koji eventualno zbog toga budu izloženi osudi javnosti.